मोक्स दी मैं हो रहे हैं हेलो मैम अदो मैम ngasi gi video se adi karama matang gi video oidoina ado मैम video gi title and thumbnail dagi su dum khangba ngamamani do ngasi se ai yen se mapung oina thong ke tawbane ba do ngasi aina thongak toi se adi ai kanamta gi recipe follow tawde ai isa gi idea gi matung ina dum torok toi mi do मैम yengminasi ai asi se kamai kamai na thongba khotpa do ai adu su ai मैम dai di step by step ai loina ulakya ba do phare मैम hajik se thong na ba tawrasi do asi je horen chaba yabra yadra do di haiba gam de ko adu di ai horen chara ga dum मैम da dum khangala kya ba do phare मैम hajik se thongkat na ba tawrasi ai di matam se thengjele ba pung 11:30 helabani duna ai di horen asi se tawi kholing de matam si su ajau ki bajai duna मैम phare hajik se ai di thongkat na ba tawrasi ado video se engbi ba ichina using मैम video se like to salamo aduga subscribe to da bangai na मैम subscribe to su to san biramo do chalasi ko मैम दो अहन बद मैं मागी मेरिनेट तौनब मसला से सेमनी सिगा जाइहं खरा लौरे मोरक असुब मुख खरा हपचले जीरा पाउडर मुख खरा लौरे अदो सी कसूरी मेथी से असिगी से सुमाइना क्रश तौसलगा खरा हपचलनी सी हपचलगा मनम नुक्सिबा हेनबेनबा दुगी दो थुम खरा मुख अमुख हपचले अदो थाव खरा हिजलगा असि से फजना असुमाइना मिक्स तौसनबिरनी दो असिगी मसला से अइना से चिकन सिगा हिजनग्राबा दो चिकन से सुमाइना थांगना महक महक हई से सुमाइना हक्तुमी नत्रदी मसला से सुमनुंग जौं चंगरोय अदुगा मुनबदसु कुइना चंगने अदुगी तो सुमाइना मसला से लोइना थुंगनबा तैरगा सिजा 30 मिनट मुक साइड तौना थमखरानी दो हजिक से 30 मिनट मुक फारे दो सिगा ina khang thangaleba do khang sisu sare duna asiga thau khara haijan birani do thau se sagalaga dugi ajik chicken do sai chicken do amuk hada birani thau siga thau asaba siga chicken je phajana munnaba aidi taw dorina ba sumaina phajana aidi onthok onhin tawlane munnaba taw dorini do asija sumaina 15 minute muk ngorabagi matungda se chicken se munchale ba do chicken se hajik aina lauthok chicken se hajik lauthok birani do lauthoga asiga aina tilhau muk amuk hapchen gare do tilhau se nghaktang ngawraga dugagi asiga ginger garlic paste se asimuk amuk hapchalani do hapchalaga si simuk amuk nghaktang ngawbirani ngawraga dugagi asiga hajik magi tomato paste sembase tomato paste simuk amuk hapchalani do si tomato paste se asi se phajana tomato se munbau aidi ngawdorina ba ngahak ngawraga dugagi asiga murok khara hapchale jangkhang khara muk amuk hapchale ado asi simuk aidi ngahak ngawbirani do si se ngawraga jira muk khara hapchale do jira hapchan loibaga dum alu se thada biro do alu se thada raga alu se aidi sumaina ngahak ngawbiraga dugagi ngasagi chicken se mu amuk thada birani do chicken se thada raga only 1 minute muktani ko masla siga ngawdo se aidi maki masla do chicken siga phajana ne changkina ba dugini 1 minute muktani ngawdo se do 1 minute muk ngawrabagi matungda ai sumaina ising je hajan birani natadi loina masla se kasalana ba dugi do sumaina mahi se hapchalaga si se jik mahi se sogalapai tanja siga thum khara hapchalani aduga last hajik loire duna siga awa phadigom khara hapchalle aduga aloi baina sigi chicken masala se si hapchalle to loire hajik to मैम से loire wa abana se loire siga lai gi jen mapum thong bado do siga maki gravy leire aduga siga thabi khara leire uriya udriya khangde ko ai back camera dai nam mane ba ado siga umorok leire aduga siga kaleja metpa leire to मैम chana ba taw jare ko is ongkhone lai gi thado ki ge mapan na cha bani na siga asiga gi kitang ki chicken se kitang ga do मैम mo abana sulore cha ba horage do video se yeng bina मैम video se like to bo to salamo aduga subscribe to da basi मैम subscribe to su to salamo ai ngasi gi recipe je hawbra jenge ai hawra di मैम da su dum hairake cha jabra jadra do hào đấy em hào đấy phải mùi lên
Leche. Họ bay bukan Kanada. Ai đi mulla roi drai na bakal ura bane ai di koren cha ba ja roi drai ne no mulam me mun bai di phana mulle một thì mày hầu đấy hả menunggu pak nih kan munda yang hình dáng đấy mồ rộng mà rốt làm sao được phải nè mồ cái siêu vậy mồ rộng mà rốt làm sao được phải nè tham nha bạn phải nhá
ये माकी मथबा के कई सिंदो ngaरे दो मैम हजिक से चाबा लोरे दो आई ngasi रेसिपी से जेन मपुम थोंबगी ngasi रेसिपी से सुमाइना मुक्ता आई थोंगागा चाना जे केम हाउगे जों अईदी ngasai poila to ba matam duga haure draina khanbane ba do hajik charaga di phajana haurame do ngauba matam hajiki jen mapum se thau da ngauba matam da duga di dum khara phajana ngauba adi okhak mun chan baune dum ngau duga gi dum aina tawkhri do adum aina dum taw da ngauba ta di dum khara phajana thau duga na ngau thuwa do phare myam ngasigi di matang asiga lo selage do video se nungai biraga di myam like to biramu aduga support to bibo ina myam subscribe to su to biramu aduga ai ngasigi recipe se kamain to ge do so myam comment dum hai biramu तो फरे मैं माथांगी वीडियो तो मुझे